Munasqa kuyamasi, qayna noqanchik parlarqanchik imaynata kusikuyta apayatinchik tukuy runa masinchikman. Kunandia tukusuq ñawiriyta kay libro de Romanos capítulo 12 versículo 12 ninkaykinata. Ñak'ariypi sinchita sayaychis, mana sayk'uspa Diosmanta mañakuychikpuni nispa. Apóstol Pablo kaypi yuyarichiwanchik imayna karqa kawsaynin paypata. Ama qankuna ñak'ariy tiempopiqa llakikuychischu nispa. Porque Apóstol Pablo astawan kallpayuq karqa tukuy llakiy tiempopi. Mana chayllachu, chantaqa Diosninchik tata ñawpaqman lluqsiq. Chayrayku noqanchispis ñawpaqman lluqsiyatisun Diospaq yanapayninwan. Ahinata pasarqa uq warmita maychus wawanqa suqta watayuq karqa pero hospitalpi wañuy patapi kasarqa. Hinataq mamaqa llakisqa kasarqa. Kay wawayqa ni joveyanqachu nitaq estudiayatinqachu uq carrerata nispa. Hina hospitalpi payqa tapurqa, waway imaqan kay munarqayki nispa, noqa kay munani bombero nerqa. Apamurqa bomberosta hospital ukhuman mamanqa, ashka munakuynin karqa, waway rikullachumpis imayna karqa kay bomberos nispa. Bomberosta haywarqanku condecoracionta chay wawaman. Munasqa kuyamasi. Wañupurqa kay jovencitoqa, hinapitaq maman llakisqa, pero aska kusikuyniyu sonqon ukhupi. Imaraykuchus payqa chay llakiy tiempopi, imaraykuchus chay waqaypi kallpachakuspa karqa. Maypi noqanchik kallpata tariyatisun kay tiempopi, solo Diosninchik tatallapi. Ama chayta qunqanaykichu tiyan, chayrayku kunandia kayta yuyarichiwanchik Apóstol Pablo. Diospaq yanapayninwan kanachik kunandia. Bendiciones.